yam luba issue mani hetam akoina technically ain gi adu ge da gi phau pun ma du da nga hanga khiduna kan to mas yam luba ideology keno mane bo ideological warfare mani yam achoba philosophical tax mani leriba pot me am singa se aduna masi akoina heta tarain lo yam pot nate an drug ki leriba issue se spread to rai se haidi spread to rakpagi magi yam laiba magi akoina leinaba logic ki kari keno nainaba kandadi yam chauna spread to rai si keno haiba kanda authority du data samane yese mi hatba da kaim haidri sidi mi hatba du da kaim haidri si moina hale haiba natraba authority du na hale haiba natraba khoina hali haiba si bok ta phadra ba pundra bu du na da khoina hale haidu phado du na tha phado mi du na hali natraba ada kamai hani dak chendore haiduna magi stati khorpudi wani dana ko sa ma sing chandore bagi maram du di kaino haiba kanda pusalai ba laloli ba yoli myam sing poise da phado pu nu moi le yausale mina ada kamai na sandok ko na da kamai to ne du ana sigi yam lu pot amane ko akoina uli sidi magi keno du wani dana overall masi change tong gi haitar ga di akoi lari ba pot myam sing ase akoi people sing asina consciousness have a pot la ku matom da akoi tong ga warap si kaino si make sure na khang kan da akoi na thena ga pot na khai sing thena kan pot oi ga dam ne ko sumna sum nga nge do to ra ta ju pham ga se Napoleon hai bam le yam phaja wa da ma society da kyaw sadu ta tholi sing se koi gi phatta ba tawi hai ba sing do na te afaba ne ha ga tumi le sam ba sing adu na ne hai me ham aduna sigi posing ja koi kamai thena ga ne na wakan khan ga dawne accept to ga dam na te tumi le sing dam na te ko adu thengna ba na mi khalam ba lai ram ba yai matam na madu orak pu oisunu ngamasu oisunu ko akoi gi so ngamba kari sia le ke do koi kamai to no hona ba ta ba ni society ma hingja na tra ga na koi ultimately akoi adum society se distinct ba ta ba extinct way bata bane ko koi society le pot me am singa se aduna sigi pot singa se yam lu poni tarai tai lo ya ponate akoi question of extinction hai pot am la ka do ne ko adu akoi accept tor ga taw gi bata natra ga na koi thengna ga madu hingal unu hona bata adu struggle dum ne koi chat taw ya oi struggle yaw ro hai tar ga de koi ultimately extinct way ne ko kar main thengna lai ba pot me am singa sidim akoi ai gi mieng de gi madu hai ba society asigi muthat na ba satharak pa lani hai na uri ba aina extinct tono pot ne na uriba aina exist tono bo hona draga de aisu extinction du ya bane lo bata ba natro natra adugi potu yuane aina kamai thenari ge dun ai wai lo go dong ne sini aina sai ga tang shi smain thamjene ge hoi thaga chiri uja lo shalak pada hamtanga lak chaki ge khoi gi hauki ba chahi 2023 gi me ahumda matam adugi lengak na miyang gi punsi amasung lan tum ngak pangam da ba de ge afang ba posak na khulai oina seasonaraga marai pak kan da ba ya de haina thoklak ki ba mi pung khuding mak mara leiba mi oi ga dori bra makoi mayam pharaga chahi helak labe irang asigi waroshan purak pangam ga dori bra haina coordinating committee on manipur integrity ko kumina hang pa wahang ne oja wang siga mari lena na khoi gi hausi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯐꯪ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯇꯖꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ critical over issue ne hoi khoi na mamang da irang si kan kalingi matam da idc gi discussion da su dum haijabani leiriba khulai gi kari gi leiriba pariba mayam tawi state na masi khoi gi magi state ki award pa enforcement hai tare ko state force ki award pa leiba dagi masi gi posilo and odagi film singang na ba tawuni haidana khoi gi hane gi leramba sita leramba simi sai gi lengak ta kari da mayam su khoi ngang ba thengnei matam du da haijabani ai de dum leiriba mayam singa se khoi state ki policy ma lauthopiu policy ma lauthoba kanda leiriba naha kulai paiba kaido mayam singa se khoina magi matam du gi oiba tha ahum gi tha manga gi tha taru ki magi mokoi gi mathau sigi magi state recognize tawra kan du da mathau remuneration piraga ko state na mokoi si engage to pot amani haidana matam du da lauthopiu haina ide dum haijabane ko adu kan da mai under mai state ki tangai phadaba se matam akoi lan lak pa tar ga di mel adal khuding mak se akoi khulai pairo lan tawro na khoi lan lebak thengna mi dum tangai phadana kokhal idana ko adu mai tawdana akoi na leyo posi matam du da akoi na state na thengna ba lan amani natra state na kana tawna ba pot amani haidana noina min tawbi ba lauthopi ba leiba tar ga di
ko aduna wari ba poting ado adumaina haibane ko adugi potu tahodrabanina madugi residual elements sing ne usathare isidi hojik ko matamdu na sentiment gi amamai ta hojina residual ko wasi gi pot myam sing se adu asigi pot myam sing se masi matamdu ta haiba pot myam tahodabagi issue ni aduna lairiba residual myam sing ado anu satharak pani aduna khoina thodongna masidai adu kari lake ne yengba tabani miyangi response ta kari no haiba do khoi yengba tabani ko leiba marnai tabadi yada pot myam ni na tamdu state na kan ngang na launa khotan tawgi myam ni na ko adu masigi posting ase khoi kari response lake haiba do khoi lariba miyam dagi khoi matam khara masi yeng bata bani ene smai ta